Meghalaya Post.news. Kadar bersenong kerdem leng bau rumah senong bak penhun murah kelapan tip pajba babarok gibreu na kijaka ba pero bat kibadon kijaka kiputa hapo senong kerdem riboy district bagi di banan mi syaka office urang bak senong hapo jong ne ubnai nailur arah jarapsan bat banon ra ikot isla ki belongkum kejeng pensya leng ba kejeng keren urang bak senong ulong ru ba katei kejeng pensyai syaki pajba kadon ru kejeng dei bat kakendeu siam kabadon hapo senong malwai namar kumbolong hadu manta ba senong malwai kedei kabadang hapo jeng pej jeng kmi jong kesnong kerdem hakaba kino ki badon jaka hapo kesnong malwai bat ki balasim jeng tho na kesnong malwai bakin wan kendu sya kino ilam kesnong kerdem leng ba kate jeng keren jong urang ba senong ka kerdem long ba kino ki bom sim kya lor kene ke jeng petim nakal yang kesnong kan don jengkit kli lada mi kino ki jeng kelumar hadin habon kelong ka jeng pensyai pajba ba nakal yang ka petim dor ba senong kerdem ka don ban pensyai kumni baha ka baitei bat ka put kasam kabadon hapo senong kerdem ngi sumobha ban pentip pajba ba kino ki badon ya ki jakka ilum ani ki klau hapo put usam jong ka senong kerdem pin sumobha ban wan ya kendu ya ka office jong ka dor senong kerdem hapo jong ne ubnai September hajar pusan naga benta ke jing tip bak hambnya pila ban phone ane kontak ya kurang ba senong jong ka senong kerdem te kadon skoi ke jing pentip bat ke jing pensai kolong ba haga ba day bat ka kendeu ka siam kabadon hapo ka senong malwai ba ngisung bahaban pentip ba haga ba day bat ka kendeu ka siam hadu menta ka dang pe hi napo kasnong jong kasnong kerdem kumta kino ki balayo jing tho ha ki por ani ki slam ki baladep phide banwan mi hapo ka office jong orang ba snong kerdem naga benta banyo ban penbet ban haga ju ka por banyo ka jing itu kane gede ka hukum ga bala penmi na ka office jong ka dorbar snong kerdem bat kino ki iba penken la negi bom pongu ya kan negi jing penbet lada don kono ka jing bumbet bombiang ya ha ka baide bat ki jaka ki puta ki jongki na kalyang kasnong kanum don kono ka jing bakli hadin habut kumta na ka benta ka jing ya bet jong ka kam bat ka sensar kadar hapo uput usam jong kasnong ikat pat bat ngikin tu hoju kapor ba penyes no tilang nak benta ka jing bet jing biang habisni kibanwan Meghalaya Post.news.